Chayhachay, hatipay kachison, juntay kachison kunan punchaw ruwaynin chikunata. Kay huyay willakuymi Ayacucho llaqtamanta chayarhamun chaypim Corte Superior juiciopi uyapuranakuyta runa simipi ñawpa siminchikpi hatipachichka. Astawan yachasunchik. Achka runakuna chayaramunku feria itinerante llapanchikpa justicia llaqtan justicia purichi umanchasqa Corte Superior de Justicia Ayacucho llaqtamanta. Kayllam kaymi apakun Tambo de Paqcha distrito de Vinchos Ukupi provincia Ayacucho Huamanga Suyupi. Kayllam kaymi maskan kallpachayta juezkuna riqsinanpaq comunidad runakunata kay audienciakuna descentralizadas interculturales rurasqankuwan runa simipi yanapanankupaq ima sasachakuynin kaptin costumbrinkunata hawariykuspanku. Titular Corte Superior de Justicia Ayacucho llaqtamanta magistrado César Arce Villar chayarurqa kay comunidadman kaypi doctora Rocío Yupanqui Quispe llapan llamkaqmasinman Juzgado de Paz Letrado de Vinchos ruwaraku audiencia descentralizada interculturales nisqanta kay juezkunam llapa llaqta runakuna peleaptinku rectificación partida de nacimiento chaynam ima problema kaptinpas yanapaykunku allinlla kanankupaq kay llaqtapi yachaqkuna. Kayllam kay modelo justicia itinerante apakurqa Cuscanchakuykuspa, RENIEC, Tambos, Juntos, Pensión 65, chaynallataq Municipalidad Distrito de Vinchospiwan.